Всем привет! Вы на канале YouTube Татарочки, а сейчас за моей спиной начинается концерт группы Абадели и Адели Ахметовой. Вы все прекрасно знаете Аделю, она у нас очень часто появляется на канале, и сейчас здесь она будет играть живую татарскую классную современную музыку. YouTube Татарочки. Первая песня, она, конечно же, про любовь, потому что солистка группы девочка. Песня называется «Мин Йората идем сине», «Я тебя любила». Автор слов Алсу Саляхова, молодая татарская поэтесса. Обязательно поищите в интернете ее стихи, очень классные. А музыку написала Миляуша Хайруллина. Вот такой татарский современный композитор. Очень классная песня. И, конечно, про любовь. Слушаем. Песня с очень интересной историей. Это татарская народная песня. Она называется «Заман», время, эпоха. Эта песня к нам пришла с начала 20 века. Она осталась на граммофонных записях немецкой армии. Они записали тогда, очень давно, одного из военнопленных, который оказался татарином. И он спел эту песню, и она пришла к нам через века. И сейчас ее исполняет группа Абадели.
А у нас снова песня про любовь. Яра Тужера. Очень позитивная песня. Я очень люблю ее слушать с утра. Слова к этой песне написала Юлдуз Миңнуллина, уже известная татарская поэтесса. А с музыку, как, наверное, вы уже привыкли, написала Миләүшә Хайруллина. Очень классная песня. Советую вам добавить ее в свой плейлист. Сенің басқан ізлеріңе мен де кидіріп басам. Ұшыңа сыйырлық біздің жер, ұшындай кішкене әйләнә тоқтаусыз һәм құяш нұр сибәстенә сенде бар, ол жерде мен де бар. Һәм менә шушында жердәге бар юллар бір матур тарихка кушыла, тарихка кушыла. Мен сені сайлаған иртәләр, көннәрдә яп-якты идәләр, һәм җилләр без йөргән тарафта, карашлар җылысын тарата. Мен сені сайлаған иртәләр, көннәрдә яп-якты идәләр, һәм җилләр без йөргән тарафта, карашлар җылысын тарата. Сыймаслык ярату, ул шундый күләмдә елмайда туктаусыз. Уяндыңмы сәлам дигәндә син дә бер, бу җирдә мин дә бер. Һәм менә шушында җирдәге бар җырлар ярату җырына кушыла, җырына кушыла. Мен сені сайлаған иртәләр, көннәрдә яп-якты идәләр, һәм җилләр без йөргән тарафта, карашлар җылысын тарата. Мен сені сайлаған иртәләр, көннәрдә яп-якты идәләр, һәм җилләр без йөргән тарафта, карашлар җылысын тарата. Байрам, байрам, ба-ба, байрам, байрам, байрам ди. Байрам, байрам, ба-ба, байрам, байрам ди. Ди-да-да-да, 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 ди-да-да-да. Мен сені сайлаған иртәләр, көннәрдә яп-якты идәләр, һәм җилләр без йөргән тарафта, карашлар җылысын тарата. Мен сені сайлаған иртәләр, көннәрдә яп-якты идәләр, һәм җилләр без йөргән тарафта, карашлар җылысын тарата. Пришло время немножечко поностальгировать, немножечко остановиться. Песня «Тунган Шия». Название переводится как «Замерзшая вишня». Слова к этой песне написала Альфия Сиддикова, а музыку давайте все вместе скажем на раз, два, три. Миләүшә Хайруллина! Туңган шия қойдың халларыма, жай китерим диеп, күңелгә
Candan iler barın ağlaysan Param didada Param didada А следующую песню слышали все, кто смотрит наш канал, потому что она играет у нас на заставке. Это песня «Казанга килді яз». Название переводится как «В Казань пришла весна». Группа Абадели, слова Радифа Кашапова, а музыка Милявши Хайрулиной. Вот, я же говорю танцевать. Иртәнге туган шәһәремдә тынгысыз якты төннәремне сиңа бүләк итәм. Зәңгәр күлләрен, елгаларын, борынга ак манараларын сакла йөрәгемдә. Бәлкем бу мәңгегә, бәлкем бу атнага татлы көннәр. Йөрәгемдә кошлар күңелемне кочаклай. Фәрештәләр ашканна манага без чыкты курамга. Казанга килде яз безне шаштырырга. Казанга килде яз, Казанга килде яз. Язның һәрбер көнен багышлыймын сиңа. Бу тормыш гаҗәпләндерә, яндыра һәм әйләндерә бердә. Тынгы бирми күңелемдә дәртле музыка. Бу бәлкем булырдыр озакка, чөнки вакыт җитми. Бәлкем бу мәңгегә, бәлкем бу атнага татлы көннәр. Йөрәгемдә кошлар күңелемне кочаклай. Фәрештәләр ашканна манага без чыкты курамга. Казанга килде яз безне шаштырырга. Казанга килде яз, Казанга килде яз. Язның һәрбер көнен багышлыймын сиңа. Ашканна манага без чыкты курамга. Казанга килде яз безне шаштырырга. Казанга килде яз, Казанга килде яз. Язның һәрбер көнен багышлыймын сиңа. Ашканна манага без чыкты курамга. Казанга килде яз безне шаштырырга. Казанга килде яз, Казанга килде яз. Язның һәрбер көнен багышлыймын сиңа. Следующая песня, она тоже татарско-народная. Ее часто исполняют крещенные татары, называется «Ак-Калфак». Она про то, как важно нам с вами всем вместе сохранять родственные и дружественные узы. Ай әле бик еракта иде. Без җитмеш чакрым җирдән килдек без. Ак калфакның тагылган чагы. Туганнарның сагыныгын чагы.
düşürdüm oldan. Ak kalafağım düşürdüm koldan. Bizning do'st ishi bilan to'lgan. Oltindan kabik zo'r mol tugay. Bir ko'rishin ol zo'r g'amay. Oq qalafog'im tushirdim qo'ldan. Oq qalafog'im tushirdim qo'lidan. Bizning do'st ishi bilan to'lgan. Ayeli bir kıyırakta idik biz. Yetmiş şokram jirden gittik biz. Ak qalafaqning tog'ilg'an Следующая песня тоже уже звучала на нашем канале. Это песня «Халкам минем», переводится как «Мой народ». Эта песня, она прям пропитана болью за свой татарский народ. Автор слов поэт Лябиб Лерон. Он прям взывает к своему народу. Ну что такое, когда ты уже встанешь с колен? Автор музыки этой песни Айдар Тимирбаев, а исполняет ее группа Абадели. Hoşyasız şehirde ilde Sinelle bir ötmesin. Aş yatasın boş ayağında, ermisin ve gitmisin. Aş yatasın boş ayağında, ermisin ve gitmisin.
Unutulgan bulasın, sinele bir koşmasın. Kardeşlerin küpten aşağı, sen niye aşmışsın? Kardeşlerin küpten aşağı, sen niye aşmışsın? Halkım benim, halkım benim, halkım benim. Halkım benim, halkım benim, Следующую песню вы точно все знаете, это вот 100%, но, возможно, вы не сможете подпевать этой песни, потому что она будет на татарском языке, а вы знаете ее как песню Земфиры «Искала». Но как вы думаете, кто сделал перевод к этой песне? Это была я! Min izledim seni, yıllar boyuna min izledim seni. Tünge uğramlarda, jurnalar, kino, dostlar arasında tapkaçtın min. Akıldan yazdım sen, düşümde sıman. Min düşürgen resimlerden sen bir de ayırılmaysın sen. Düşümde sıman, sen düşürgen resimlerden sen bir de ayrılmaysın şol. Tırradı diller, hem onları göz yaşları yaratır, hem kazanda aşra, şular kışı balası süngen suyutar. Tasın bik yiş ama biz ardık bölgesin. Düşümde sıman, min düşürgen resimlerden sen bir de ayrılmaysın sen. Düşümde sıman, min düşürgen resimlerden sen bir de ayrılmaysın. Bir de ayrılmaysın. Sen düşümde zaman, min düşürgen resimlerden sen bir de ayrılmaysın sen. Düşümde zaman, min düşürgen resimlerden sen bir de ayrılmaysın. Kademi dogimi, nashami dogimi. Годами долгими, ночами долгими. Еще один татароязычный кавер из репертуара группы Абадель. Они уже не первый раз исполняют ее на такой массовой сцене. Это песня Bad Guy из репертуара Билли Айлиш. Okula kızıl burun kan yükleyim. Sen ekran güne koş minne. Bilmiler gibi biri uyda sen cinayet. Tüskülergen sen gayipli rahmet. Dime mina özün dile. Gene eşlim paşa canım. Seni zahar bir katı yigit. Hem topas yigitsin, bir duymaz yigitsin, azsızlı yigitsin. Halkım yaman, anam sargayır bik, dostum şaşır bik dik, atam kızıp gider, edepsizsin.
yollar idim. Bir kota yigit, hem topas yigitsin, hırsızlı yigitsin, aktızlı yigitsin. Hulkım yaman, anan sargayır bik, kızlık şaşır bik bik, hatta kızlı biter, edepsizsin. Клип на эту песню вы все точно видели на нашем канале. Если не видели, обязательно посмотрите, он будет в ссылке к описанию к этому ролику. Это тоже татароязычный кавер на песню из кинофильма «Мулан». «Гаскер юлна басам», «Встаю на путь воина». Kışlar soğuşta batır ayırmalar zordan. Doğan jir ilim yoğalmaz eşin halka minnem kireşken. Sudağı şevleden sürmin min batır bulam ağlar. Şikşip Гаскер юлына басам. Жеңіл жеңгенге хөрмәт жетерме икән кеше. Оклардан кешеле кеше сүзеннән сызлы яраларым. Судағы шәүләдән сорыйм мин батыр булам алам. Шик-шипхәнәрдән җитә торам, тугрыкка юнамызлы булам. Гаскәр юлына басам. Соңгы көннәрдә хыял яна, җаваплар эзлим. Кыен булса да көчлерәк була. Хәлсез калам, янымда тормаса. Коралсыз калсам, кем мин булам? Татар кызы дан тоткан. Керешне дәвам итә алам. Тугрыкка юнамыслы булам. Ну что, ребят, это был концерт группы Абаделя на фестивале Пшем-Базары. Я думаю, что вам очень сильно понравилось, а некоторые песни вы точно захотели добавить в свой плейлист. Они, большинство из них, есть на цифровых площадках. Обязательно ищите их там, находите, добавляйте в свой плейлист, отправляйте своим друзьям. Группа Абаделя, Аделя Ахметова. Ставьте лайк этому ролику, обязательно оставьте комментарий, напишите, какая песня вам понравилась больше всего, и отправьте этот ролик тому, кто очень сильно любит татарскую музыку.